Ndabasoje cyane ndetse mbaha ikaze ku makuru mashya Plus. Amakuru yacu agiye kwibanda ku busesenguzi bukomeye cyane bw'umugabo bita Dr Mvuka, asobanura neza impamvu uyu Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye barimo gushaka aka gace ka santere ya Minembwe, mbega barwana intambara y'inkundura ku buryo bukomeye cyane, ubona ko bagashaka mu buryo mbega budasanzwe ugereranyije n'ibindi bice bari bararwaniyemo n'iri huriro rya FCM23. Uyu rero Dr Mvuka ni umushakashatsi akaba n'umusesenguzi ku bibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Akaba avuga ko impamvu ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bukomeje gushyira imbaraga mu rugamba rwo gufata iyi Minembwe bidashingira gusa ku nyungu z'ubukungu cyangwa iza gisirikare, ahubwo ko ari impamvu ishingiye by'umwihariko ku busobanuro iki gice gifite ku rwego rwa politiki ndetse n'amoko, mbega ubwo ni amoko y'abantu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu isesengura yashyize ku rubuga rwa X, uyu Dr Mvuka ahakana ibivugwa ko Minembwe ari ahantu hafite umutungo kamere udasanzwe cyangwa se hafite agaciro kihariye mu bikorwa bya gisirikare. Mu magambo ye yagize ati Minembwe nta nyungu ikomeye ifite yaba ku bukungu bw'amabuye y'agaciro cyangwa mu rwego rwa gisirikare, nta n'uburyo yavugwa nk'ikibangamiye Bujumbura, Kinshasa cyangwa se ahandi. Mbega we agaragaza ko nta mutungo uhari wagakwiye kuba utuma mbega izi mpande zombi zihanganye zikomeza kuhahanganira mu buryo bukomeye cyane. Uyu mushakashatsi ni Dr Mvuka avuga ko amakuru y'ubushakashatsi bwa kera agaragaza ko ahari amabuye y'agaciro y'ingenzi ari mu misozi ya Bwengwe no hafi y'uruzi rwa Rwiko, uduce twombi tudaherereye muri Minembwe. Mbega ubona neza ko no muri santere ya Minembwe nta mabuye ahari bagakwiye kuba barimo kurwanirira. Uyu Mvuka anongeraho ko n'igitekerezo kivuga ko Minembwe ariyo nzira rukumbi ishobora gukoreshwa na AFC23 berekeza i Kalemi, nayo ari imvugo idafite ishingiro, kuko ngo hari izindi nzira nyinshi cyane zishoboka iyi AFC23 ishobora kuba yakifashisha igana Kalemi idaciye hano muri Minembwe. Uyu musesenguzi akaba n'umushakashatsi asobanura neza ko impamvu nyamukuru ituma iyi Minembwe ikomeza kwibasirwa cyane ari uko yabaye ikimenyetso cy'abanyamurenge, cyane cyane abavuye mu byabo bakayihungiramo, mbega bavuye mu bice bigiye bitandukanye, mbega byabanjirijemo intambara, ibice babanjije kurwaniramo. Abaturage benshi bagiye bahunga, ubona neza ko baje guhungira no muri Minembwe, ukaba ubona neza ko ariyo mpamvu yaba FCM23 ishaka Minembwe, ese n'irihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa naryo rikaba rihashaka, kuko kuri ubu ngubu hatuye abaturage benshi cyane biganjemo abatarahavukiye. Mu magambo ye yagize ati Minembwe yabaye ikimenyetso cyo kubaho no kwihanganira ibihe bikomeye ku banyamurenge. Kuyigabaho ibitero ni nko kubambura aho basigaye bumva hatekanye, mbega kuba ahandi hose bari batuye basa naho bahimutse bitewe n'umutekano muke, bakaba barahungiye no muri Minembwe, kuba bakongera kuhabambura naho bakahafata bakongera guhunga, ni uburyo mbega bwo gukomeza kubashushubikanya babima uburenganzira bwabo, mbega babatesha umutwe, kuko aha ariho bonyine batekerezaga ko hatekanye, ari nayo mpamvu ubona ko bagiye bahungira ari benshi cyane. Uyu mugabo akomeza avuga ko mu mborize kwibasira Minembwe ari intego ya politiki n'iy'amoko kurusha kuba yaba ari intego ya gisirikare, mbega ari uduce turi strategique ku buryo twakwifashisha mu gufata ibindi bice. Akaba yanongeyeho ko kurimbura Minembwe yafatwa nk'intsinzi y'amoko kurusha intsinzi yo ku rugamba. Uyu mugabo nanone anavuga ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atagomba kureberwa gusa intambara hagati ya FCM23 ndetse na leta ya Kinshasa, cyangwa se hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nk'uko abenshi bakunze kubivuga. Aho yagize ati intambara ifite intera y'akarere, uruhare rw'u Burundi n'imikoranire yabwo na FDLR byerekana ko hari birenze ibisobanuro bisanzwe bitangwa ku mutekano. Avuga kandi ko ubufatanye hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bigamije minembwe mu mboni ze bushingiye cyane ku nyungu za politiki n'amoko kurusha ku mpande z'umutekano cyangwa se impamvu z'umutekano. Dr Mvuka asoza avuga ko buri muyobozi ashobora kuba afite impamvu ze bwite za politike, aho agaragaza ko kuri Perezida Felix Tshisekedi gukaza ibitero kuri Minembwe bishobora kumufasha gukomeza gushyigikirwa imbere mu gihugu, mu gihe kuri Evariste Ndayishimiye we gukomeza amakimbirane ashingiye ku moko bishobora gufasha gushimangira ubumwe bwa politike muri CNDD-FDD, iri shyaka riri ku butegetsi no mu gihugu cy'u Burundi, ndetse no gukomeza guhangana n'u Rwanda nk'uko yagiye abigaragaza kenshi ko we abangamiwe bikomeye cyane na leta y'u Rwanda, ndetse yakora icyo ari cyo cyose mu buryo bwose bwo kuyirwanya cyangwa se kuyikuraho. Kanda subscribe twongere gusubira mu yandi makuru.